znači, sa ekonomskog stanovišta, šta predstavlja zapravo integracija zvana Evroazijska unija, odnosno Evroazijski savez, ja sam ovde nazvao Evroazijska unija, međutim, još postoje dileme da li je to Evroazijski savez ili Evroazijska unija. Po meni možda je bolji naziv Evroazijski savez nego Evroazijska unija, jer Evroazijska unija asocira na Evropsku uniju koja znamo da ide na neku preveliku integraciju i na gušenje sloboda zemalja članica i jednostavno predstavlja jednu mega državu na neki način. Ali ovde sam uzeo baš zbog te dileme taj naziv. Znači, koje su zemlje članice, Ruska federacija kao najveći član koja zauzima najveći deo Evroazijske unije, odnosno Evroazijskog saveza. Ruska federacija koja se samim svojim položajem, znači samom svojom pozicijom, znači proteže preko Evrope, znači zauzima i veliki deo Evrope i veliki deo Azije. Znači, ceo taj severni deo Azije. Možemo reći da je njen položaj jedinstven u svetu, zato što se ona, znači, proteže, ona ima tu neku dvokomponentnost u samoj toj suštini, znači, u samoj suštini njene državnosti je ta neka dvokomponentnost, odnosno dvokontinentalnost, znači, ona se nalazi na oba kontinenta i ona ne može da kaže ni da je evropska potpuno, ni da je azijska. S jedne strane, znači, je jednim svojim delom, znači, istorijski gledano je vukla prema Evropi, znači, evropski orijentisana je bila, a s druge strane je primala neke uticaje sa istoka i dolazile do kontakata sa raznim tim istočnim zemljama kao što su Kina, Indija i ostalo, tako da uglavnom, znači, ona je taj neki nosilac Evroazijskog saveza i nosilac uopšte ideje evroazijstva. Kazahstan kao isto jedna velika zemlja koja se na neki način i prirodno dovezuje na Rusku federaciju jer je deo jednog istog prostora, zato što je Kazahstan isto bio isto kao i Belorusija i Jermenija, znači bili su u sastavu jedne države. Sad tu su još neke države manje, znači pretežno naseljene tatarskim stanovništvom, kao što su Kirgistan, Turkmenistan i tako dalje, koje su između ostalog pretežu isto da budu članice, a Kazahstan je isto bitan zato što oko 30% do negde 40%, možda i do pola stanovništva je ruskog porekla, znači pogotovo taj severni deo. Sad, tu dolazi do velikog mešanja stanovništva, znači to je etnički vrlo izmešano, znači postoje slovenski elementi, znači to su Rusi, Belorusi takođe, znači to je taj neki slovenski element, i s druge strane Tatari, odnosno tatarskog porekla i turskog porekla i tih nekih drugih naroda koji su tu, koji dele taj prostor i dele tu istoriju sa Rusima. Sad, zašto je značajna, znači, Evroazijska unija, odnosno Evroazijski savez, odnosno zašto je ta integracija značajna sa ekonomskog stanovišta i uopšte, znači, kao ideja, znači, zašto je ona značajna za nas? Znači, značajna je pre svega zbog toga što postoji taj unilateralizam, odnosno unipolarizam u svetu koji je uspostavljen na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, koji nama nameće neki sistem koji je dominantan danas i koji nam stalno nameće neke vrednosti koji nama jednostavno prirodno ne odgovaraju kao ljudima, odnosno kao narodu koji živi prirodno, znači isto smo kao i Ruska federacija ili slično, u tom smislu prirodno se nadovezujemo i na jednu i na drugu kulturu, odnosno i na istok i na zapad. Tako da imamo s jedne strane, što kažu, Srbija između istoka i zapada, znači s jedne strane smo evropski orijentisani, s druge strane smo orijentisani i nekom kulturom i nekim viđenjem i tako dalje, na neku tu kulturu koja potiče sa istoka. Između ostalog, Turci su tu bili 500 godina, tako da to ne možemo da zaboravimo. S druge strane, to je Vizantijsko carstvo, znači mi smo tog Vizantijskog carstva, a treba uzeti u obzir između ostalog i ovu epohalnu knjigu Samuela Huntingtona, znači Sukob civilizacija, gde je on pre nekih 10-15 godina kad je to objavljeno, gde je on u stvari rekao da će se budući konflikti dešavati na nivou civilizacija. Prema tome, mi pripadamo jednoj drugoj civilizaciji, ne pripadamo zapadnoj civilizaciji, prema toj knjizi, prema autoru, znači Huntingtonu, i on jasno kaže u svojoj karti, znači on daje tu kartu gde jasno daje gde je linija razgraničenja između civilizacije. I ta linija razgraničenja je prirodna jer ona potiče od, znači još iz vremena Rimskog carstva,
odnosno iz vremena podele Rimskog carstva, znači na Vizantijsko carstvo i to jest na istočno i zapadno Rimsko carstvo, i posle se nadovezuje, znači posle se istorijski nadovezuje ta podela na Tursko carstvo, odnosno Tursku imperiju, odnosno Osmansku imperiju s jedne strane i s druge strane Austro-Ugarsko carstvo. Tako da mi smo tu negde podeljeni, znači hteli to ili ne, mi smo, znači Srbija je tu negde podeljena i pripada jednako, znači s jednim delom znači, pripada Evropi, drugim delom pripada tom nekom istočnom carstvu. Tako da iz te strane znači, možemo da kažemo da mi ne možemo da toliko znači, srljamo, kao što već srljamo u Evropsku uniju, jer Evropska unija je i prema Huntingtonu i prema drugim nekim autorima prosto pripada tom nekom zapadnom svetu, znači zapadnoj hrišćanskoj crkvi. I da, i ta linija razgraničenja u stvari prema Huntingtonu ide ovako, znači zapad, pod zapadom se podrazumeva zapadno hrišćanstvo, odnosno protestantizam i katolicizam, dok istočno, znači istočno od te linije razgraničenja su znači islam i istočno hrišćanstvo, odnosno pravoslavlje. Ako to uzmemo u obzir, znači onda izgleda logično zašto nas Evropska unija stalno uslovljava, zašto nam znači stalno postavlja sve nove i nove uslove, zašto nas konačno ne primi, i ja prosto ne verujem da će nas ikad primiti, jer je to jedan prosto niz koji je takav, znači jednostavno zamojavanje prosto, jer postavljanje stalno nekih novih uslova, a znači pomeranje granice kada će biti primljeni dovodi čoveka i naroda do iscrpljenja, jednostavno do iscrpljenja te ideje, jednostavno više ne znamo kada ćemo biti primljeni. Prvo smo čuli da Đinđić je kako je govorio 2014. iza nas, a onda je bilo 2018. pa 2020. 2025. ko zna kako. Tako da, a već se ljulja, znači Evropska unija je već podrhtava, znači potpuno puca po nekim šavovima, znači Nemačka ne znam da može da podnese toliki teret, znači jer ona mora da finansira sve ove zemlje, ona je daleko ispred, znači ona je motor cele te evropske zajednice, inače treća u svetu po BDP-u, znači po bruto domaćem proizvodu, i dosta je ispred, mislim da je 3000 milijardi dolara, znači njen BDP ili tako nešto, 3-4 hiljada milijardi, dok je Francuska i Velika Britanija su tu negdje, znači oko 2000 i nešto. Međutim, Francuska i Britanija su daleko ispod nje, mislim, po svemu, znači po svim tim merilima, pogotovo Francuska je dosta i umorna od svega toga, od cele te ideje. Velika Britanija takođe hoće da se odvoji, tako da dosta tu ima nekih nerešenih stvari. Onda nove zemlje koje su primljene, Bugarska i Rumunija, one su primljene iz političkih razloga pre svega, nemoguće da su Bugarska i Rumunija razvijenije od nas, one su uvek bili iza nas, tako. Sad se govori o Albaniji, govori se, znači Albanija koja je uvek bila iza nas da i ona uđe, ne znam ja, da bude članica, tako da Kosovo se isto tu forsira, znači postoji tu puno nekih stvari koje su nerešene, koje nas zamajavaju, koje nam, znači, puno magle ima, znači, u svemu tome, i jednostavno ne znamo šta se dešava. A druga stvar, postoje ta uslovljavanja i sa strane, znači, i vojne, sa strane, znači, vojnog pitanja, recimo, uslovljavanje da udarimo sankcije Rusiji, onda da imamo, da postoje neke oružane snage Evropske unije, i tako dalje, ustav zajednički, znači, nametanje, što je pomenula da Vesna Kagaševski, znači, nametanje nekih rešenja koje bi bile iste za sve, znači, što je prosto nepojmljivo, i prosto ne ulazimo u glavu da tako nešto postoji, da je tako nešto moguće. Prema tome, a s druge strane moramo naglasiti da Evropska unija, iz Evropske unije stoji šta? Znači, stoji Sjedinjene Američke Države, odnosno njihovi planovi. Jer ako krenemo od početka, znači 46. godine kada je, ili 45. 46. odmah posle Drugog rata, kada je Winston Churchill održao jedan govor, on je govorio, znači, o jednoj budućnosti Evropljana u jednoj zajedničkoj državi. Nakon toga je došao onaj Marshallov plan, 50. godina, gde su, znači, po tom planu Amerikanci pomagali Evropljanima, ali samo zapadnoj Evropi, znači, pretežno je pomoć išla u Nemačku, Francusku i Veliku Britaniju, i na taj način je Amerika vezala u stvari zapadnu Evropu za sebe, i jednostavno to je sa Staljinom već bilo opredeljeno još u toku samog svetskog rata, Drugog svetskog rata, da je to interesna sfera, znači, zapadna Evropa, znači, interesna sfera Amerike, i ona tu jednostavno može da gradi, znači, svoj neki prostor i da gradi svoju neku integraciju koja se posle i ostvarila kroz Evropsku ekonomsku zajednicu, pa Evropsku zajednicu i na kraju Evropsku uniju.
Prvo to je jedna politička tvorevina iza koje, znači, stoji interesi Sjedinjenih Američkih Država i to je jasno određeno, znači, tu mi, po meni, nemamo šta da tražimo, znači, prosto, s te strane političke, s druge strane, ekonomski gledano isto, vrlo je loše, jer, da, znači, s druge strane, znači, ekonomski gledano je vrlo loše, zato što, znači, lampa, ali da, šta da radim? Aha, nešto. Ok. Znači, s druge strane, ekonomski gledano, nešto što se forsira, to je da se forsira, znači, uvoz, znači, od strane evropskih zemalja, znači, od strane razvijenih zemalja, uvoz poljoprivrednih proizvoda, što nama nikako ne ide u prilog, jer se naša poljoprivreda i ovakva kakva je, znači, rascepkana, fragmentirana, znači, nikakva, znači, na jednom dosta niskom nivou, zemlja se rasprodaje, tako, strancima i još, znači, dopušta se, znači, time će se dopustiti u stvari da se uvoze velike količine nekih prehrambenih proizvoda, nekih osnovnih, znači, strateških proizvoda kao što su, da, kukuruz, ječam, pšenica i tako dalje, i naravno stočni fond i sve ostalo, tako da naša poljoprivreda će sigurno propasti skroz, a druga stvar što će biti uvezeni neki proizvodi koji su GMO obeleženi, jer se dozvoljava, tako, da se tamo vrši legalna trgovina, znači, hranom koja je, znači, genetski modifikovana. Prema tome mi šta dobijemo time, znači. I onako je naša privreda na svega 30%, znači cijela privreda na svega 30% od stanja kada je bila 89. Znači, zamislite, znači mi nakon 30 godina ili koliko već od raspada Jugoslavije, mi smo i dalje na 30-40%, znači ne možemo dalje da se pomerimo od toga, samo sve više i više padamo. Prema tome, jedan od rešenja bi bio okretanje prema Evroazijskoj uniji, odnosno Evroazijskom savezu, gde imamo, znači, prijatelji, da imamo zemlje u koje možemo da izvozimo, znači, naše poljoprivredne proizvode, da imamo već neke aranžmane i to je ogroman prostor, jednostavno, ogromno tržište, znači, pre svega. Znači, nama je u interesu da izvozimo zbog nas, a ne da uvozimo i da se gasi, znači, naša proizvodnja što se sada radi, da se kao maše tamo zastavicama, kao nešto smo postigli, a nismo postigli ništa, kao doveli smo strance, koji nam posle ugase, da, i metalurgiju, ugase nam, znači, i zastava, isto pitanje, znači, kada će Fiat da se povuče i tako da, znači, to sve što je bilo kao neka prednost, što je bilo nešto kao uloženo, skoro nije ništa, pogotovo kad uzmemo u obzir da je rast privrede svega 0,5 ili, znači, ispod 1%, to je, znači, katastrofa. Ako pogledamo, to je neka, da, to je optimistička, vođe, zašto ne bismo smeli Aleksandra Vučića, da, to, ili Romana i to. Dok pogledamo, znači, tu globalizaciju koja se forsira, ta američka globalizacija, koja je u stvari propala sa samom globalnom ekonomskom krizom, jer globalna ekonomska kriza isto su Amerikanci izazvali. Sad, pazite, znači, Amerikanci su izvali tu, neću još dugo samo da završim sa tom krizom i to, znači, oni su izazvali tu krizu krajem 2007. i 2008. godine se već prenela u ceo svet, prvo u razvijene zemlje, posle u ceo svet preko bankarskog sistema, što je najbrže moguće bilo, jer su sve banke bile naslanjene na američke. Znači, preko tih nekih izmišljanja, nekih inovacija, oni to zovu, znači, bankarske inovacije, finansijske inovacije, znači, oni su to izmišljali da bi špekulisali, znači, preko špekulacije, preko ništa iza toga nije bilo nikakve proizvodnje realne, nego to sve bilo naduvavanje novca, takozvana fiskalizacija, odnosno financijalizacija. Znači, nakon toga imate tendenciju upumpavanja velike količine novca u Ameriku, u američku prirodu, gde sada, na primjer, Amerika se jedina izvukla iz krize, znači, kako to ne izgleda ljudima neobično i kako nam izgleda čudo. Znači, Amerika koja je prva krenula u krizu i, znači, imala je, znači, negativne stope rasta i stagnaciju, odjednom se sad oporavili to vrlo brzo, znači, sad ima 3, nešto, znači, posto čak rast, prirodni rast, dok sve druge zemlje, Evropa ima 1 do 2%, možda tako nešto. Kina, jedina Kina, sad zamislite Kinu, primjer Kine koja ima 6 do 7%, 8%, znači, godišnjeg rasta, prirodnog rasta, što je ogromno, odnosno sve ostale zemlje, ona uopšte niti je u Evropskoj uniji, niti je Zapad, niti je prihvatila neku globalizaciju kao merilo, znači kao ove druge zemlje. Prema tome, a nas ubeđuju da mi treba, znači,
da MMF dođe kod nas, da nam daje neku pomoć, to je kredit i tako dalje, da se zadužujemo, da bismo se mi tako izvukli. Međutim, to je totalno nebuloza. Znači, mi stalno od 5. oktobra pa nadalje pogotovo, znači, mi smo stalno u jednoj seriji nebuloza koje nam šalju, znači, i ekonomisti, takozvani ekonomisti, i političari, koji su svi redom, znači, sa strane Zapada, zaposleni, angažovani kod nas, i koji svi redom, znači, govore kako treba globalizacija, treba privatizacija, treba ovo, treba ono. A stalno, znači, sama ta privatizacija se stalno menjaju se zakoni, znači, stalno se nešto, stalno neke afere, znači, ne znamo ni koliki nam je budžet, ne znamo šta da radimo, ne znam. Znači, nešto nevjerovatno, rast nam je nikakav, znači, potpuno jedan krah, debakl, znači, srpske ekonomije, gde mi jednostavno više nemamo gde, znači, nemamo uopšte prostora za manevar. Jedini prostor na manevar nam je ta Evrazijska unija, to jeste Evrazijski savez, koji se, evo sad isto, to moram da spomenem, znači, da li neko čuo da li neko čuo u novinama uopšte, da li je negde objavljeno na televiziji da je Evrazijski savez, znači, od 1. januara 2015. znači, stupio na snagu, znači, vrlo malo negde da se o tome pisalo. Nego se uglavnom piše o tome kako nam je Evropa jedina alternativa i tako dalje, tako dalje. Tako ne bi dalje da dužim, znači, ovo su sad neke osnovne ekonomske podaci za Evrazijski savez, površina preko 20 miliona kvadratnih kilometara, to je 15% svetskog kopna, stanovništvo, znači 173 miliona 660 hiljada, mada to je sve plus minus, jer imate razne podatke od MMF-a, od Svetske banke, od svih tih, od UNESCO i tako dalje, svi oni barataju sa nekim približnim podacima, dok je ukupno svetsko stanovništvo, znači preko 7 milijardi i 300, da kažemo, grubo, miliona, spoljnotrgovinski promet 871,6 milijardi dolara, industrijska proizvodnja 1300 milijardi dolara. Znači, to su sve ogromne cifre. Ovdje imate, znači, populaciju, znači, Rusija koja zauzima većinski deo, znači, sa 143 miliona stanovnika, BDP, po BDP-u Rusija sad opet zavisi kako gledamo, znači, koju statistiku gledamo, ali negde otprilike 8. do 9. mesta, znači, u svetu. Što je jako, jako veliki napredak u odnosu na to kad je Putin, znači, došao, u odnosu na prethodni period do 1993. godine kada je Rusija bila u strahovitoj krizi, kada je imala i inflaciju strahovitu i raspad sistema i sve, znači, sa pojavom Putina, znači sa dolaskom Putina na vlast 2000. godine, a to je isto odgovor, evo sad moram da kažem, mnogi kažu kako Rusija nam ovo pomaže, voli nas i to sve, a zašto nam nije pomogla za vreme bombardovanja? Pa prosto nije mogla zato što je bio Jeljcin na vlasti tada je Putin tek dolazio na vlast, znači krajem 99. je tek bio trebao da stupi na vlast i Rusija je bila totalno nemoćna tada, tako jer Jeljcin je bio totalno američki čovjek. Znači imamo taj bruto domaći proizvod koji vidimo ovako kako jeste, znači Rusija opet kao vodeća, Kazahstan tu negde, Belorusija, Jermenija, onda po glavi stanovnika BDP, znači Kazahstan je tu kao što vidimo, pošto Kazahstan je dosta slabo naseljen, pa zbog toga on ima ovako veliki iznos BDP-a po stanovniku, znači 5425, znači godišnji rast, tu su, znači, Jermenija sa 2,6 i Kazahstan sa 2,2, to su uglavnom poljoprivredne zemlje, znači, i zemlje koje imaju, znači, industriju koja je ovako, znači, tešku industriju, znači, zdravu industriju, resurse, znači, koji su sada, znači, 21. vek je vreme resursa, doba resursa, to ne smemo da zaboravimo, znači, mi se sad borimo za resurse, to je rad za resurse, i zbog toga je isto bitno da se, znači, priklonimo zemljama koji su jako bogate resursima. Ne zaboravimo, Rusija je, recimo, prva u svetu po proizvodnju nafte, po proizvodnju prirodnog gasa i tako da. I tu su, znači, ogromne rezerve resursa. I tako, to su neki podaci koje ovako da, eto, to je to. Znači, čisto neke prikaze ekonomski, pa